Makin aturan untuk pemilat sane kabeh punta, jadi sampun saya ingin durusan. Aduh, gak kene ya. Dados suwung penonton Riki Reki sareng sami Riki. Sande kok, sande. Punapi gatra? Bapak Dewa Juri, Swastiastu. Nambe dia makin jadi macang masyarakat Bali. Sana makin kayat mirangan sareng sami nggih. Satu hati yang puniki sane memuda perando bakto. Kacarita sedap dino anu wendan tuturang satwa kedes mau baong lantang. Iya, pianak-pianak meme ini ngekejar, seberame ini. Tuh, ibu-ibu ini ceket-ceket saja. Apa bu, juri-juri nih, bagus-bagus Kadi Arjuna. Jajo batal aleh goa, dangap-dangap ngabo suling. Pianak meme ajak mengejak melahan dini negak. Diki ape apa tusing yungkling. Om Swastiastu. Aduh, katuturan satu. Semua untuk dalam saling tidur ya. Inggih para abdo panureksa saat kesumayang tidia para pemilat lah semeton sami sane kresna singin tidia sapunapi gapre rahaina makin semeton tidia sarang sami. Aduh, induk pesan kebrasan mana sapunapi gapre semeton tidia sarang sami. Ini dumugi iraga sarang sami setata nemu kerahayuan senang ngiroin satwa inggih le senang tidiam makin jadi mesatwa. Om Swastiastu. Ada kone tuturan satwa itu di desa Wanagiri. Ada anak teruna bagus genjing. Ia mati. Wih, sampun akeh semeton titiange. Punapi gatra semeton. Joget-joget nih, bagus-bagus nih panggihin titiang. Semeton, sane makin titiang jadi mesatwa Bali. Toto, mari melinggihne napai. Toto, masih
ini diantari. Ngiring ngajolang budaya Bali melarapan antuk satwa Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Satwa saneka aturan titiang mengurde tukang pancing. Kecerita wentang ketuturan satwa. Dapat kangsu borangani niki makecina idodane sampun nyungkemi pikangkang ide sang alam omat majogang seni budaya Bali. Nah, alek-alek main ini makan negak suwut malu mondo mencet HP. Keto masih paro yowana mai dini pakang lega meme lakar mesatwa jani tinggi ratu idolane sane dahat bang yang bikin pemekas maha panureksa lan paro panureksa sane dahat kusubayang bikin sane manggil titiang jadi ngaturang satu sane mengurde i upuh. Om Swastiastu. Nah, adik-adik ada ketuturan satu Mimi sampun pedampiak semetoni semeton makesami sampun pada ngajeng inggih yening sampun sane mungkin titiang jago besatwa senang mirangan anak besatwa inggih yening senang pirangan satuan titiangi memuda ibelok. Om Swastiastu. Aduh, kuning ketuturan satu anak wani anima dan ibelok. Nanging sedurung titiang mesatwa sing ketan ke pasar Badung jadi melali ada engsa beli gulali ngiring lestarian seni lan budaya Bali melarapan antuk satwa Bali. Om Swastiastu. Nejani titiang lakar mesadul sane memurde i ubo pirengang nggih. Ada kone tuturan satwa iubo. Cening bagus, cening bagus, jalan luas ketuka demek kena buku ngejo udang
ngejo udah ngajak bekak diduga deh. Rahajang semang semetang tiang maka sami. Sapunapi katrane. Nah, yening kenten sane makin becikang melinggih malih jebot titiang jagi mesatwa Bali. Tuk adi sirep ngiring ajegam Baline melarang panandep satwa Bali. Om Swastiastu. Inggih para panureksa sanedahat kusumayang titiang idodane semedon sami taler para pemilik wimbekara mesatwa Bali sane tresno sing titiang ring rahina becik puniki titiang jagi mesatwa Bali sane memuda iubuh dadi raja. Piasaya ke? Aduh, konek keduduran satwa iubuh. Langsung. Jaga ambil langsung. Buka. Ibu. Jom tu indah ni nama dia payu ke mesatu lah. Timpa you bukan tiang you. Cuma ada lagun tu aduh, nak cenik nenek senang tadi adeng kondeng lebang boh nasi meme. Om Swastiastu. Jika bagus yang nak meme sebegini. Keke, payu kali ngau meme mesatu. Adi sana mesawat payu nih, kali ngau meme mesatu. Nah, aneh jadi meme lakarannya toyang satu ijupak teken igrata. Kene satu. Keceri. Ireng mesatwa, ireng mesatwa, ireng mesatwa, mesatwa bahasa Bali. Cerit meme jama kerja, nu masih mempalian HP, mai paukan meme ini, tinggahan meme mesatwa, sane makin meme lakar mesatwa, sane mamuda, dagang. Cerai meme jama kejang, sadurung meme mesatwa, ngireng lastiti ring ida sang yang lidik, majalaran antuk pangan jali kumat. Om Swastiastu. Ada ketuturan satwa, dagang. Kacerita dawa lumut wenten juru poros, sane mewasta dagang. Saya ini dulu saja. Om Swastiastu. Atur titiang
kumpul niriki. Unapi gatrang ya. Senang mirangan satu. Yening senang iring biar sayang. Titiang iriki jagi mesapa sane mamurda itu kuning. Cerita mangke dan bepodoh kembang madani budak. Jurusan. Bih, jauh pada saja ibu-ibu ini nak. Pasti ke uli semangan subuh ke salon ye. Sampunang lali ke pura membakti. Elingang makte canang sari. Ngiring aja gang budaya Bali. Melarapan antuk mesatu Bali. Sane makin titiang triki jadi mesatu. Sane mamur depan balang taman. Pirangan ye. Om Swastiastu. Ada kone ketuturang sapu. Di desa anu ada anak madan pan balang taman. Dia sugih liu pesan